Muraboneza. 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 Nani nishimiye kuba ndi hano cyane ntabwo nzi uburyo nabivuga ariko mbere na mbere nashimira Music yantumiye hano kugira ngo nze kwifata umuziki muri rusange ariko nanone nshimire n'abahanzi bagenzi banjye b'Abarundi barabizi njye nta n'igitima kiri buriya Dabajeri Yakiriwe n'abo nshinga twakoranye indirimbo murabibona neza Dabajeri Yakiriwe twakoranye indirimbo murayizi mwabashije kuyibona kandi waba gushika mwiza ugenze neza ku bihugu byombi harimo n'umusaza ahangaha Bifesi n'umuraperi mwiza tutabashije gukorana ariko ndamuzi kugira ngo tugeze kuvugana aho igihe kimwe wenda ntibyadukundira ko ishi microphone zirimo tuyikureho umwanya so narindi kuvuga Bifesi ntabwo twabashije gukorana ariko twaravuganye wenda umwanya ntiwadukundira cyangwa se ntitwagirirwa n'ayo mahirwe hanyuma uravuga yitwa Estanish we ni ikidumwa mu introducinzeho sinzi niba bagikorana nawe ntitwabasha gukorana ariko umuziki wabo ndawukurikirana kandi ndawukunda ubwo rero ni n'ibyaha atari kuba aribo bari hano nta wundi uhari numva ari abantu ukwiye guha amashyi ikindi si ubwa mbere nje gutaramira i Burundi ariko ni ubwa mbere nje i Gitega ndi excited ndashaka nyine kwibona imbere y'abantu no kureba ko ibyo nabateguriye koko nabo biteguye kubyakira ndumva ari ibyo murakoze ibibazo bitarenga bitatu ubwira rero murabizi twababwiye ko ari urubanza runini cyane nariko mvuga ko tuza kwakira ibibazo bitatu kuko twababwiye n'urubanza runiniya cyane urubanza runini rukenera umwiteguro mwinshi cyane aha natwe rero nibyo tugomba tujemo nicyo gituma mutwemereye dufate ibibazo bitarenga bitatu hama namwe mube rero murakora iyi nkuru mube murayimenyesha hama mwitegure iyizoze ejo yego murakoze cyane twara ndi promota nk'abasanzwe muri ikinyamakuru Top TV nk'abasanzwe dumwe kandi mubizewe mu banyamakuru baherekeza ihiganwa Music 2023 icambere nagomba kwanza gutera intege cyane abasanzwe barongoye ikinyobwa Primus na cyane cyane ihiganwa Music bashobogira ibakwe bakumva akantu kabene igihugu bakabaha umunezero udasanzwe mu kuzana abaririmbyi basanzwe bakunda mukomere amashi uburongozi bwa Music akabazo kaje kambere karaba ku muririmbyi rurangiranwa kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Bruce Melodie abarundi benshi dushaka mu kanya baraza kwibaza byinshi ku muzo wa Bruce Melodie niye mpamvu yatumye Bruce Melodie adafata rutemikire ndavuga adafata indege agaca hasi ikibazo kigira kabiri Bruce Melodie turabizi twese abantu basanzwe bakoresha imbuga ko urumwe mu baririmbyi bakomeye muri Afrika dufise kandi biboneka bivanye n'ubwo umaze gukora uyu munsi urizewe na Melodie babicishije mu iganwa Music mu kinyobwa Primus musanzwe muri brand ambassador w'ikinyobwa Primus mu gihugu cy'u Rwanda
mbega amasezerano mwagiranye n'abasanzwe barongoye ihiganwa primusike uyu mwaka hano iwacu byoba bifitanye isano n'amasezerano ufitaniye na primus mu Rwanda? Murakoze. Reka nsubize mbere ku cyambere. Reka nsubize mbere ku cyambere. Ntabwo nzi impamvu ari ibyaha atari ko naca hasi kandi imihanda ihari. Icya kabiri, ntabwo byatunaniye gufata rutema ikirere, ariko nanjye nashaka kumenya Burundi. Nashaka kureba igihugu cy'u Burundi, nkagira byinshi menya, nkareba namwe niba mufite imisozi se, niba koko ubutaka bwera, byose nanjye ndi umuntu, rimwe na rimwe ngira amatsiko, nkumva nyine nanjye nagerageza kunyura mu zindi nzira n'amatsiko. Hanyuma amasezerano ya Primus bo mu Rwanda ni amasezerano kwayo, n'aya ni amasezerano kwayo. Nta icyo nzi cyo wenda ko bafite uko bakorana, ariko njyewe nahamagawe na Primusic kugira ngo nze nkore akazi ko guperforminga. Hanyuma Primus yo mu Rwanda nayo tugira ibindi dukorana. Murakoze. Ico yarishyuye ikibazo cya kabiri, nibaza ko cyari kigenewe Melodie, niwe yocishura neza kubera ni nayo yamutumyemo. Icyo nobamenyesha coco ni uko Primus si ikinyobwa cyo ngaha, ni ikinyobwa cyo muri region, ejo ni East Africa. Muri ivyo rero dusanzwe twungurana ubumenyi, ingene bamwe bariko barabikora, ingene biriko biragenda hanyuma maze turafise n'ingene duhanahana ubwo bumenyi. Niho rero haje ubumenyi ngo byo kuvuga hari hayo makonesansi yose, ibyo bintu byose bituma dukonezereza abenegihugu. Niho rero twashitse yuko n'icyo kintu dushobora kugishikako tugashobora kumukoresha nawe nyene, naho niho twashimiye. Murakoze. Nitwa Nagaziga Vivance, nkaba nkorera radio televiziyo Raba. Ubwa mbere bwo twese bamaze gushima ntitwabonera gushima n'ibyiza n'ibyiteka. Twagira ikibazo cya mbere ndacerekeza kwa Munyakazi, arafise indirimbo bakoranye na Kirikura Kindi na Double J naho na Bifesi bitarakunda, ariko mu Kirundi bavuga ngo urubanza rumwe rumara zibiri, ariko ivyo genda bikunze. Turazi yuko muri abantu mudakora playback, mukora live music. Mbega muriteguye gutera iteka abarundi bacu, urwaruka rwacu Kiriko na Double J mu kuririmba ijya ndirimbo kuri stage, kuko abanyagitega na Double J basanzwe bavuka no ngaha, baragiye kubona Munyakazi na Double J bari kumwe kuri stage. Namba mwarabiteguye, muba mwarafashe umwanya wo gutegurana ijya ndirimbo kugira kuko nawe nyine arakaze kuri live music ntaze kuducangira zane playback mwe muri ko mukora music. Akora akabazo ka mbere. Hama akabazo ka kabiri, abaririmbyi benshi iyo barose dini umenga bica berana n'ubya munsi nyene. Muri East Africa abaririmbyi benshi cyane za Tanzania zahe namwe murimwo mukaze iki mutegekanya inyuma ya concert gukora kugira brand ibona ati wa muntu yagumye ari inshuti? Merci. Icya mbere ari n'ikibazo njyewe umuntu abaza umuhanzi nkumvishaza. Ari ikibazo ubaza umusani nkumva umeze kumumanura, sinzi niba ariko nabivuga. Double J ni umuntu wa danger man, ni umuntu wa danger utegura ibintu, niyo mpamvu abantu baza kumureba. Rero kuba twavuga ngo akoze playback, uzi ko yayikora kubera ari amahitamo ye, birashoboka cyane. Ashobora no gukora live kubera ko ari amahitamo ye, cyangwa se akanabikora bitewe n'uko yaramutse. So ku kibazo cyo kuvuga ngo tuzayiririmbana agapfundikiye gatera amatsiko, nyine niyo mpamvu mugomba kuzaza mukabireba koko niba twabiteguye. Hanyuma ikibazo cya kabiri cya mbabarira gato n'abagitutsi inyuma y'uko muroseti ibyo se nakoze mbere ninde wari wabimbwiye. Ni ukuvuga njyewe nkunda umuziki, ariko nkunda abahanzi by'umwihariko. Ntabwo nkorana na Double J na Kiriko, hari ikintu nabishuje. So ninavuze kuri brand ndimo kujyayo. Sasa kuba byarabaye byiza ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo twakoze twabikoranye umutima
mwiza. Rero ntabwo ibyo nzakora nzabikora kubera ko Brad yampaye akazi, ahubwo nzabikora kubera ko mfite uwo mutima wo gukunda abahanzi b'Abarundi. Hanyuma Brad ndayishimira kubera ko ibyo dukoranye ni akazi kandi kagenze neza, sofa aho tugeze ibintu biri kugenda neza, kuba itangazamakuru ryose ryavuye i Bujumbura rikaza hano biragaragaza ko koko ibi bintu birimo imbaraga. Ndanabashimiye kuba mwageze hano. Rero Brad ni business turayikoze bigenze neza, n'ejo bundi tuzakorana n'ibindi, ariko ibyo byose sinzabikora ko Brad yampaye akazi. Nintekereza kugira icyo nkorera hano nzagikorana umutima wanjye, ntabwo nzagikorera amaso y'abantu. Murakoze cyane. Murabaza nabo basaga kugira ngo nabo baracyose. Mahoro neza. Nitwa Atuzaniye Bwitonzi muri magazine Jubere. Magazine. Ikibazo cya mbere nagize ndashaka aho kubabande ho tubona aba staff bane umugabo ari imbere Stanish nitwa turamubona tumenya igituma d'une façon officielle igituma Stanish atari ngapa bari tumwiteze. Ikibazo cya kabiri ndashaka Melodie. Melodie uvuze yuko atari ubwa mbere uje mu Burundi, ariko ari ubwa mbere ufite igitega mu mwanya muto hamaze wabonye gute amahejo d'une façon vraiment particulière na kahe kabija uteguriye Abarundi. Hari umuntu akiri Bujumbura agomba gushika aza kubona iyi conference press, na kahe kantu koza umuntu ari Bujumbura canke ari muri ntara yovuga ati ntegezwa kurara igitega kugira ejo plus Melodie naje. Thanks. Ikibazo cya mbere cyerekeye igituma dufise aba brand ambassador bane kuri Burundi, hakaba hari umwe abuze, nuko umwe yaramaze kwiyesikuza ari Kinshasa, hariho ikoraniro rya francophonie hariya, hanyuma ariyesikuza yuko kuri finale atazoba ari, si twe twamukumiriye, twe turugurura, umuntu avuze yuko atari hari aramuha uburenganzira bwo kubikora. Murakoze. Akanya maze igitega hasa n'iwacu, hasa no mu Rwanda. Icya kabiri klima iraryoshye, ikirere hararyoshye cyane, ku mugoroba haba hakonje, ntabwo hashyushye nk'Ibujumbura. Hameze neza bya hatari, nahakunze cyane. Hanyuma ikintu rero nateguye umuntu agomba kuza kureba, hari ibyana namanukanye. Hari ibyana namanukanye, ababyinnyi banjye ni abakobwa kandi ndabizi ko abasore tubiziranyeho nk'amaniga ya kera. Ababyinnyi banjye ni abakobwa beza b'Abanyarwandakazi, n'abantu nabashishikariza kuza kureba, ariko nanone mfite bande nziza. Hanyuma nanjye nizanye nje ndizera byadari, hari ibintu byinshi waza ukareba, kuko tugiye kwintertaininga umuntu wese uzaba uri muri stade ejo, tuzamuha show abaye. Ba Interstar Boy Leadership kuva muri Star TV. Icyambere no vuga nibaza ko d'abord tumaze dukomera amashi Bifeso no Front ndetse na Double J ndetse na Kiriku ndetse na Stanish babyitayemo neza cyane. Ayo mashi nabakwiye bongera amashi please. Ba presence igihugu neza cyane uko tutari tuvyiteze, na cyane cyane bene Burundi bene gihugu barabashigikiye mu buryo buteye imbere cyane. Ikibazo cya kabiri cyashaka kumenya mbega Bruce Melodie nakaye kajambo yasize abwiye abafanzi be mu gihugu cy'u Rwanda mbere yo kwaza mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze. Ntabwo nabivuze, nta kintu nababwiye, to be honest, simbeshe. Abafana banje mu gihugu cy'u Rwanda nta kintu nababwiye, kubera ko numvaga ndi excited nyine nje kureba abafana banje b'Igitega. Abo mu Rwanda nta kintu nasize mbabwiye, ariko reka ntibabwire nonaha, kubera ko turi imbere yanyu kandi nimwe mu bitwara, nimwe mu tugerezayo. Ndabemera bya hatari, batuma umuziki wanjye ukura, n'abantu b'agaciro mu buzima bwanjye. Nk'uko twari twabyumvikanye kuba dusozere, ikibazo cya nyuma ni igihe ubuyobozi bwashyikiritse, hanyuma yiriwe cyangwa mwaramutse. Nitwa Fanny kuva muri Saturn Vibes.
d'abord reka nshimire Primusic yo yashoboye kwanza gukoranya abamenyesha makuru ngo igitega bashobore kwifatikanya n'abandi icyo cya mbere kiri kuri WJ kiri ku ndetse na Big Face cyangwa tubona hano wa The First barabikoze neza mu mizungurwa bagiye bakora mu gihugu cyacu Burundi nibaza ko yo baririmbye dufise muri kino gihe bakora neza ngaho mu Burundi nibaza yuko umutima wakomeye amashi mwese murabitwara abarinzi bakomeye mu Burundi ikibazo mfise kuri bose ni umunsi wa finale nibaza ko ari igice kinini cyane mwari mwiteze mwari murindiriye kuva ku tariki ya mbere kugeza ku munsi w'ejo mwamye mwitegura rwose nibaza ko ariyo tariki mwari mwitegure cyane rwose mumba kumenya WJ ari wabo Kiriku ari ni bene wabo ni wabo n'ingozi ndetse na Bface biteguye gute kuryosha abafana bo ngaho igitega ndetse no kugira ngo baveho bemeye yuko Bruce Melodie ndetse mwamwemeje niko novuga kubera ko mujogira ngo mukore mwemeze Bruce Melodie mwemeze ndetse n'abarundi muri make Bruce Melodie arabemera kuko yabivuze ariko kandi ni keke muteguye comme surprise kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda baze bishima ikindi kibazo kuri Burundi hari ibiriko biravugwa nk'urusaku yuko hariho abandi barinda zoshobora kuba bahari umunsi w'ejo ariko ntaco murashikiriza mbega hari surprise muteguriye kuduha kumure tuzobona hariho sabi ndetse n'abandi tutazi biracyari mu rusaku ariko kandi nk'abamenyesha makuru mushobora kutubwira mbega hari aga surprise akayaga kimanyi ufitiye abakunzi b'umuziki w'Uburundi kuri Bruce Melodie nawe ni mu Burundi nibaza ko subwa mbere subwa kabiri mu Burundi nubwo kenshi wagiye urahura n'ibisanga bigiye bitandukanye ariko kandi no munsi waje kugira ngo uryoherwe unezererwe n'abakunzi b'umuziki ndundi waciye ku mupaka maybe benshi ntibamenye yuko bamaze kuza ariko kandi bamaze gushika wavuze yuko ikirere wasanze bitandukanye no mu gisagara cya Bujumbura ikibazo mfise ni gukorana n'abahanga ariko bamaze igihe bakora kuri stage ugasanga bafise urukundo abarivyo bafise urukundo bariko barakora mbega uriteguye gukorana nabo kandi kuri stage kugira ngo vibe kuri stage murakoze cyane Yes, amen, amen. Amen. Banyita Bface on the floor, aka Rap You, that Rap Commander, Rap Taichi, Usama aka Big Man. Yeah, man. Big Man team. Yeah. So, ikibazo wabajije cyambere ibyo kwemezanya n'ibirimo nta competition turimo na Bruce Melodie. Turabavandimwe abarundi n'abanyarwanda twese turi bamwe tuvuga n'ururimi rumwe mwabonye ko tamu translator hari. Kuri ivyo rero akarizo k'impene kiyagaho gahambije. Umwe wese azokora ivyo yateguye ivyo ashoboye ivyo adashoboye navyo tubirekera ababishoboye. Gusa ubuzoze ejo ndazi ko azogenda aryohewe kubera ko turi vyigangeso ntitugitanga uno munsi ibyo tumaze kwerekana barabizi maybe ama surprise twabateguriye njyana murakoze cyane. warubaje niba thank you Nzi nsinda baramukije ikibazo ko meze neza icyo nabivuga ko nuko nishimiye kuba nagarutse muhira kandi nkaba nahuriye n'inshuti n'abagenzi n'abarinzi tumaze gukorana kandi nsanzwe nemera ikintu gikomeye cyane no kuba byabereye ngaha iwacu nibaza ko reka nje kuri kote y'abanyagitega abanyagitega bariteguye kubakira cyane mubakomera amashyi. avuga akantu kwibuka yangu nitwa Kintu cyane Batman cyane Sano cyane turabyishimiye cyane ko Imana itije amagara babitanguye haciye ukwezi tuzunguka ariko Imana yadufashije ngo tukagera muri finale ariko jewe ku ruhande rwanjye ikintu kiryoheye cyane muri no finale kuko turi kumwe na Bruce Melodie mukomera amashyi cyane. nibaza yuko ibibazo byose byabajijwe ego uko mubizi umunsi mukuru ureveri manini ya nk'ijya isi yose turibikira akantu reka mubize mu ibanga ego mubitege mubwire bene wanyu mubwire abanyabitega hanyuma bazosange ibintu bitonze ku murongo kandi biryoheye ijisho nibaza yuko ubugunya
guhagarika kugira turiko turacegwa cyane gose kibazo mwumva ko cyari gikenewe cyane gose ko tubatse turi kumwe turashobora kubandanya n'ejo turi kumwe tukabyishurira aho tuzoba tugeze hose sawa mwakoze rero na hejo iyo mugabo twayishaka n'umunsi ku mugoroba yego coach gaye ntacafashe ari n'umujournaliste muri Rwanda the boss yenge muyenda niwe meze neza je ntabwo ari ikibazo ariko ni nko gushimira igihugu gushimira Burundi ariko no gushimira umuziki cyangwa se Burundi kuba iha agaciro abahanzi bakora kandi babarundi ubanze no bamera amashyi first of all ifite double J ifite Kiriku ndabibabwira kuko ngenda umunyamakuru ntabwo nabivana ntabibabwiye ni bamwe mu bahanzi uyu munsi bari gukora neza mu Rwanda tugomba kubaha icyubahiro cyabo n'agaciro kabo n'imbaraga bashyira mu byo bakora bajya mbona ibibazo byinshi bitandukanye wenda biri kuri Bruce of course ni umushyitsi nk'uko Anti yari yabivuze ko ari umushyitsi ni byiza ariko nanjye ntabwo ari kuva hano nahaye respect double J Kiriku ndetse na Bifes kuko iyo umuntu akora tujya tumushimira akiriho ejo n'ejo bundi never know ushobora gupfa nabivuze ugasanga abantu ari kumvira sibyo so aba ari byiza cyane wamera amashyi kandi kubasha ibyo kuza aho ngaho ushize twari turi kuvuga ko dukeneye n'abahanzi b'abarundi ko baza mu Rwanda ariko uyu munsi ndashima ko hari n'abandi bazana Fires afite igitaramo Kiriku afite Rwanda bizi double J ndetse na Bifes so tujye tuba respect bakwiye kandi twumve ko ibyo bakora ni ukubaka ejo n'ejo bundi bizaba byiza respect to you Burundi, thank you so much for supporting Burundian music, keep supporting this young generation, thank you.